Pozdrav i pozdrav gaming, došli u moj novi video. Danas igramo Minecraft na MyPoxu i Survival Games. Ajde krenemo, ja nisam uzaki, nema veze. Već je exkip, ali ne znam da ga sam vidio. Ajde krenemo, ima skula spektikor na MyPoxu. Ajde počnemo. Nadam se da ću pobedim, ne vjerujem. Znači nisam nešto u PvP, ja ovdje nikad ne uzmem. Nikad ne uzmem. Često da ja begam. Tako da ne mogu ja da uzmem. Nikad često. Ja sad mogu u prednosti staviti. U prednosti ovdje. Ne znam ništa ovoj mapi. O! Snimat ćemo mi još minigana na MyPoxu na Dreamsu. Jao. Maksimum. Ne maksimum. Kill. A tamo, mene bi tobe. Kad se to. To sam ne gađam. To. To ovo uvijek. Dođemo, odi dedi. Odi tu gdje ga sedi. Odi. Ma vidi se da ti ne znaš igraš. To bi znam ja. Skatim put, a nikad ne mogu. Evo ga jedan lik. Aj, dođi. Dođi be. Jaa, ka... Lattia gore. Lattia gore. Da još idemo kasnije. Vjerujem da je pokupljeno, ali... Tako, ja znam. Htio sam ih pobiti, ali... Tako. Ne vjerujem da ću pobediti, ali... Možda još. Sam se bar stavio još stoperi što znam što činjam. Ne sam, daj. Evo, odi da se dobro sedi. Ovo već. Dobro. To be! To. Vidi ovo ovdje. To. Ovo bacim. To. Ima tu nešto. Nema. Vidim mjesto ovo. Oko neki znak. Zašto ovo? Neko je bio ovdje. Šta je ovdje? Aaaa! Ne. Jao. Znam da sam ne pao. Ovdje ćemo što opatiju. Ajde. Čisto onako u zajebanci. Još jednu partiju. I da završim. Nisam nešto dobar u PvP-u. Oto se radi. Niko nije rađan završim. Popnemo. Dobra skin. Ne valja ništa. Ne Android account. Promijenit ću ja skin. Mnogo
ajde. Pustit ću ja neku muziku u pozadini, da se ne smijate. Jer upravo da mene gledate, ja se ja bojim. O, nisam za. Ja, uzem 5. Pa to mi je, to mi daj. Ja ne volim pevati, tako da ne mogu to biti fake. Ajmo da ga raknemo. Ja ne znam koristim fishing rod. Da. Dobre, to mi daj, to. Sljedeća posla idem je na knjigom. Ne volim knjine. Dobre. Hajde mi što ovdje. To. To mi treba. Dobra mapa. Uvijek da ide. Najgore što na njega da bijam na majku što ne može bija mapu. To je najgore. Ja bi mu se najgore. Da napravim... Da evo ja nemam bow. To. Sve to. Ja. To, vidimo. To. Ne umem ja da igram ovo. To samo ja idem. Fishing rod. Ne znam ni da igram sa fishing rodom. Nastavimo ovo sve u jedan čas. Eto da smajem sad. Mislim da je uzem to. Ovdje. Ovo. Ne. Spora sam ja mogu, spora. Sad će dođe oni zidovi koja se tamo ubijaju. Da ima ova mapa. Dakle mape nemaju. Znam da ima i neko. To. Ja. To bi bilo to za ovu epizodu. Nadam se da vam se svidjela. Lajkujte, šerujte i subscribeujte. Do sljedećeg videa. Goodbye.